लसो फ्यापुल्ला चलचित्र निर्देशक निमलामा तामाङ ngasala rangnun chu video da surinde lassamma sisi satmina biba lana mana lana asamula tini changai pheni rangni da tike tampangi bangsi habamula pakkan bani rangni se chu video da sisi rangnil semri tika manba comment lobina biba lana mana lana asamula yangla date nepal sarkar se हैन जेबा मिदा मरङमरि नाहाममला मिसेना जेबमला थेम yang बेनन नेपाली जनता दा यangला जे यालेका देदा जम्मा त थामुनुन मला जसलसी हर्का सम्पाङ बालेन शाह हैन थेराङलासी यangला कुलमान गिसिङ जुन चाहिँ देश लागिरी जेबा गेला जे मला दते थेनन लागिरी थेन सरकार तकारो भन्दी जे मला भर्खरुन रिसेन्टली बाङ्गेले भर्खरुन जा यहाँला कुलमान सरदा बर्खास्त लाजी हैन सरकार से बर्खास्त लाजी र थेला जुन ती कारण जे बर्खास्त लाजी बिसिमम सदन इंगे मालछे याखरी गेला मिसे जा हैन थेला चकडी आलनी रो र थेसे पाङ मतम आङेनी रो बिसिमम यहाँला कुलमान गिसिङ सरदा जा स्यास्यु जिरो तिगा yang gela miga dese सरकारी हासी गेला मिगा देसे थेन चकडी लेस ब्रदो बथेन एकदमै दे भ्रष्ट नेता का देला सुन नि यहाँला देशला सिद्धान्त सायद जुन कारण चाहिँ लसी यहाँला देश एकदम खोक्रो माथि खोक्रो दाजी कुनै दिन यहाँला जुन नेपाली 18 घण्टा इन्डे 22 घण्टासम्म लोड सेडिङ तामु बा बत्ती बिबत्तीकै मनाङ नाम नाङ बा तर यहाँला कुलमान गिसिङ दोगसी यहाँला थे जुन लोड सेडिङ पूरा का पूरा बन्द लागुइजे तर ngai tini chu tam ti da pangin mole be malje पूरा का पूरा लोड सेडिङ बन्द लागुइजे र लोड सेडिङ तिग बिबे सुताइन यहाँ दा लगभग 7-8 वर्ष 8-9 वर्ष जुबदी यहाँ दा खासै ओते लाना महसुस त बारे एक कहिले कहीं निला दाला अकल जुकल हैन थे यारी ग्लारी मले बिसम खासै यहाँ दा लोड सेडिङ तिग बिबा महसुस तना ला बारे छ्याबरी पाङ्नु त मालसे जब कुलमान गिसिङ सर दोगोजी चुबन्दा लगभग 7-8 वर्षगा छ दोगो बेलारी यहाँ देशटी चाडबाडला माहौल मोबा हैन समथिङ पाङ्नु दो माल चाहिँ तिग्रो यहाँला हिन्दू कदेशी मान्दिबा महान चाड पाङ्गेले हैन तिहार लाउ उपलक्ष्यरी एकदम पुरा अन्धकार मोबा तर कुलमान सर से तिहारलाई दिनको लक्ष्मी पूजालाई दिनको पुरा देशरी झिलमिली बत्ती तनलाजी थेदी निन्दे तत्सम्म लोड सेडिङ तन लाबा आरे मोबा चुतामगा ती त जोडी पाङसम दते फेरि ग्लागलारी कुलमान सर दते हर्दी बिन्दे ग्लागलारी लोड सेडिङ ताजी मला पाउनु दो माल चाहिँ दते याङ लान्छु कोठारी जहाँगा चिबो मला हैन फेरि दिन कम्तिरी 3 जोडी ज लाइन थासी चिजी मला पेटा लाइन थासी चिजी मला त्यति बिसम चु लोड सेडिङ दरे फेरि जुन चाहिँ लोड सेडिङ तनलाबा योजना जुन मला त्यति बिसम नांगा दरे यहाँ त चु फेरि बानी तनलाबा किन मला कि फेरि लाइन निबर थाल्दिजी थेर नेपाल जनता दारे कुरिसिन्छ ला हैन थेर दाना फेरि जुन त बानी दाला बेसी फेरि जुन लोड सेडिङ लाना तना लाइला बजा झुक्दी लाजिनु मला दारे yang नेपाली जनता दारे झाक्दी बेला फेरि आताने र दतेला रिसेन्टली भर्खर तम्बाङ न मालजे ओइमा रि पाङ्गिर ओइमा 15 गते एकदमै जुलुस दाजी गणतन्त्र चाहिँ राजतन्त्र गणतन्त्रलाई चाहिँ एकदमै जुलुस दाजी जुलुसरी निर्दोष गोर्गी मेन सिजी हैन थेला जुन तोडफोड ताजी फेरि तिगदिग दाजी थेला जो लाभ मालछे जा अब पाउनु दो मालछे अब तिग्रो यहाँला भालेन साहस जा तिग्रो उजु त जा चिठी थाजी थेला जुन फोर गादे लागेरी जा लगभग 7,97,000 अथवा समथिङ 7,93,000 समथिङ ला जा याहरी उजु थासी जरिवाना थासी वर्जी तते थे तमरी भालेन साह दा जा हैन राजा दति द चिठी थाबा हैन तिग उजु मला गल्ती मला हैन ती कारण चाहिँ थाबा बिसिमम जा एकदमै दते सोशल मिडिया रि बालेन द अट्याकले चाहिँ बंगला अंगाइ पाउनु दो मालजु अट्याक एकदम गलत दिन तिते बिसम यांगला देशरी दते गणतन्त्र मला राजतन्त्र आइ हैन थे तवला माल चाहिँ बालेन शाह दते चु नगरला पिताइन जे जस्तो ला चाहिँ त्यसै हालै द खलाला आदि बिब मान्छे बालेन शाह पिरि मला तिते बिसम चुन खलाबसिलासी तिते बिसम चुन खलाबसिलासी म प्रत्येक दिन यहाँला देशरी
हलिमुहाली हम्बला हलिमुहाली एकदम गाइजङ तजी मलाई चाहिँ आहम बद सधैँ पेल्दिजी मलाई ते तल्ला मालजे बालेन साहिजा जम्मन प्रत्येक हल्दावन मसाइदन बार राजा मोबा कुनै दिन तर दतेम राजा आहिन माले हैन ते तबैलाई चाहिँ सु राजवादी कदेसी जा एकदमै आन्दोलन लजिबा अथवा एकदमै पाङ्गेले एकदम गलत उजो बालेन एकदम गलत गलाएर अट्याक लजी मलाई त्यस गलत दिन त्यो दिवस ज्याबा गेला मिता सदन या साथ पिनबरे हमजी समझेकेन यांगला देश बन्दिला आहिन बिसम देशबन्दी भरि एकदम गाह्रो मलाई अन्तिमरी पाङ्नु दो मालचे ngala hawangin laba tamang चलचित्र ngala ain yang benan tamang gadela tamang भाषाला चलचित्र yang tamang दादा रांगनी गति चाहिँ जहाँ मसै जसरी मसैनु चु चलचित्र रांगनी चाहिँ मायाला दोला र चु चलचित्र त तोर थिन लब लागिरी तर बेनन तामाङ गते एक जोर त बेला हाजिन मला हैन yang चु देशला तिग्रो मूलवासी न yang चु देशला जनजाति आइन त्यसपछि चु देशरी जति मोब जनजाति गते जम्मन मूलवासी न ते तबेला मालजे yang तामाङ मूलवासी हिन चु देशरी मोब जनजाति बिसिम नामकरण लगा जम्मन मूलवासी न ते तबेला मालजे यहाँला हाबगे लब तामाङ भाषाला चलचित्र yang तामाङ दाजा जम्मन तामाङ गते मिल्दिसी डिक्सी चु त तोर थिन लबर जरुरी मला र पकन पनि गान्छे दुखलसी चलचित्र yang तामाङ सोबाल मला राने गतेसे माया सपोर्ट लबिने बिबा लान मन लाना आशा मला तामाङ चलचित्र yang ला चलचित्र अनि ज्याबा चलचित्र जय तामाङ चलचित्र yang तामाङ